God, 'cause maybe my level can bend. Some days I wanna Ayan, province life in the Philippines. Bibidyo si tita. Nag-live ako. Nangisog ang tawag dito mo. Hi, Carlos. Hi, Carlos. Sir Carlos. Tama sa bag mo. Ay, ng bag mo, Gio. Ako ng bag mo. Tell me where do I start? 'Cause it's breaking my heart. I'm from New York. Hi, Carlos from New York. Thank you so much. Huy! Pipis. Uy, matrak ka? Tawang mo jadi. Pagkawan mo. Thank you so much. Hi, how was Benyo today? Your day? Been fine. How the weather in your country? Little warm weather here now. Tell me where do you start? So tell me where do we start? 'Cause it's waking. Thank you, pa. Birthday? Birthday? Di ko man birthday. Birthday ni Kuya Gio. Si Kuya Gio may birthday. Iman ikaw. Feeling mo man porket ikaw ang feel na feel mo man. How are you feel? I'm so better. I feel fine. Jerome Pineda. Hi. Ay, agad ito. Mayo ka din. Ay, sila rin. Wala ba si tita sila? Turo. Si tita. Nabayan na rin niya. Pa? Hi, Kay. Hi, Hake. Hi, Hake. Hi, Sir Hake. Hindi ako kayo mapapagkita mo kayo. Thank you po. Aray ko. Aday. Aray. May gulay. Nice nail polish. Nail polish. I have no nail polish. Ambot man sa imo man. Ano na naman? Kano mag-move-on ka na. Nanakay na nang gusto niya ano. Sabi niya, Mako. Sabi ko doon na sarabay. Sarabay ka mo doon. Sabi naman si ate ka, si Kuya. Sarabay ka mo. Si Kuya Tanto. I like your hairstyle. I thank you. No hairstyle. My God. Si ate niya. Are you a hairstylist? Bupay ka kung umala yun. Makeup artist, something like that. Ito lang ang mama mo. Okay na yan. Thank you for watching. Thank you for the likes. Dua lang! Dua lang! Dua! Dua lang! Dua! Maribuko ka na ka? Ako gusto mo ako. Gusto mo I like the color of your I have no lipstick. No lipstick. Look. My lips is pale. No lipstick. No lipstick. Bawal ang magribo.
No nail polish, no lipstick. Mama, tagang ka. Ako lang. Ay, na cellphone. Cellphone ata. Papa. 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 Hindi mo akong alaon. Thank you for watching. Sulod na kasi. Doon ka na sa sulod. Ay, tama. Ay, tama. Ay, tama. Wala na diya. Mga ako bag sa oras. 10:55. Baka lang. Dali. Ano kayo? Paga na. Princess, nice view angle. Your makeup is well applied. I have no makeup. No makeup, no lipstick. No makeup, no lipstick. The Amazing Black Concealer is amazing. Oh my god. Wow. Oh my god, it's your colors. Amazing background. The background. Udah kasih, udah. Sabay kape. Ang kabilo ko happy talo to kanina. Kaya hindi kami nagkakaroon. Pero mo siya pa. Tadi ya. Ay, ang buko ka. Ah, matenda. Dia. Tidak kasih. Tidak. Agak. Ya. Ayo sudah. A picture of this moment. You get it. Video sa bangko. Soho. Dito ka mag-college mo kami sa likod. Daray ang drang dito sa likod. Dito kami sa likod. Diba kita na biyo. Ubusan ako rin sa plangganan. Dito na kami sa likod. Diba makita na biyo.
Yung nakamaki daw. Hindi plagalo. Ito lang ay mag-agi sabi ko. Langga na biya sa ako ang birthday. Ito ko mga yung mga pwede naman siya, hindi mo inaay mo. Ako na boy. Baldi lang sa baldi lang. Hindi, ginagamit na mali pa suruho. Nanay. Hindi mo na pagsaraon. Ay, malabo. Kaya mo na kami na ayun. Mama, karigo na kami dyan, Chap. Ituan palitan. Ano, makarigo kita? Ito palitan. Mama, makarigo ko dyan, Chap. Harigis na may bali. Makarigo. Dapat mo. Ano, sasalang kita. Mama, meow. Makarigo na mama. Makarigo sa mama. Diri ka mo magturoklangan dito ay kung magkasarin ka mo ha. Of course, mama. Ato dili eh. Hindi ka magtarang kayo. Malulang ka lang. Thank you for Si watching. Mino. Hey, shake. Oo, nakaligo lang. Naligo lang. Thanks for the watching. Mga maribok. Kana di di ako hindi na kayo pa dan. Guys. Min. Tuwang kapon. Dapat may ano ito na ba na. Hi, Sir Kenneth. There was freezing wind here today. Oh my God, so cold. Having a snow there, Sir Kenneth. I'm at my sister's home. Her son's birthday, I'm invited. She will make a rice cake. My sister make a rice cake today. Rice cake. May maka rice cake? Rice cake. Yes, mom, really bad. Oh, here, no snow here in the Philippines. Just raining, flood, storm, typhoon. Cheryl, do you have a rice melt there? No rice cake. Rice cake pala, rice cake. Oh, sorry, not milk, rice cake. Carming. Rice cake, Sir Kenneth. It's a rice cake. Dito na lang kita ho, ate. Sige na, dito na lang kita sa liyo na tangka. Kailan ba yan na dito sinano ba yun? Butaan kasi. Ano? Kaya daw. Kana. Kana. No apple man. Ayan. My sister's home. My sister's home. Yes. I need to tawid the ilog. Look. I need to tawid the ilog. Be careful. Oh my God. I need to tawid the ilog. Look. Oh my God. Aray ko. Pag una ko, pwede na dito turugan. Turugan nyo yun. Butang ko lang ito kung matulog. Ano pa no? Sipot. I mean, dito ugang ha, pwede dito turugan. Hindi naman dito. May turugan ka mo dito? Turugan yun. Ah. Magayon na ngayon dito.
Look at the pig. Ano? The pig. May Ika ibig. na, kadi yung sirap na. Diri, kay maribo ko nito. Maraang nito. Pag naimod ako na nagliliwan ako. Mama, puyat mo, naimod ko. Tao na. Ay, kali ko pag nag-ikano ka, kami tapis-tapis. Inano ko ni Diki, sigis pang nagkamagi. Main! Main! Ka na, Main! Ito dito. Kita? Yes? Adi ka? Kapali sirap Oo. na. Ayan. Diri, magpakali kay Manuto ako dito. Dito sa may kulay. Kabalik ka. Sabi mo bumalik. Kuha mo dito, anulunan na sa iyo. Ay, ayaw na lang. Ay, ako na lang ma. Ako eh, kasi minsan ako ay man dito di. Ano ko nga na inom kaya sabi ko, didi mo na siya. Pagdatong ka sa naulit niyo. Thank you po. Province life here in the Philippines. Your sister home is village here. My sister home is in the village. I drink rice milk at a Mexican restaurant on Sunday. It was very good. I thought why all might have the same thing. Rice cake. Oh. Kanaming! Thank you, Ming. Kanamin! 14 people. Thank you so much. I like village. Really. Cheryl. Okay. My sister. Thank you so much for hi Sir Henry Stephen. Sir Henry. Sir Henry. Come on. Oh my God. Kinigda na. Kinigda namin. Oh. Yay! Ay, nag-ano ka mo, huy, toto. Hindi ko na tinatawag ka. Kaprat, wala magtaday! Wait, ulit. Video ko na.
Thank you. Who is she? My niece. She's my niece. Kali do. Thank you for the 10 people in the house. Thank you so much. Ayaw. Pwede na pichilo. Thank you. Pwede tangkal ni Papa yo. Yo. Ay, may ano na yan. Diba? Ano na yan? Ito ba kaabay mo? Yan, drone. Ano na yun? I'm inspired you and your family. Thank you, Shay. Ulog ka daghan. Ay! Di sira banda nagkarigos. Sa may tulay. Tulay. Ang tulay na kuminto.
Hi, 21 people. Thank you so much. Hi, thank you po. Province life and legal province. Philippines. Thank you, 19. Hi, Ramon Ricardo. Hi, Lupa. Ramon Ricardo, hello. Please tell me where to start, cause it's breaking my heart. Don't wanna let it go. We're gonna make some time. Thank you. Hi, Ezra. Thank you, Ezra. How are you, Ezra? Why you wake up? No, hindi ka. Hindi na sa layo. Thank you, 20 people. Ah. Tell me where to start. Cause it's breaking my heart. Don't wanna let I'm good. How are you? I'm fine. I'm fine, Ezra. Hi, 35 people. 35 people in the house. Makinig ka. Can you sing a song? What song? A
Followed the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change.